Šta ako se obistine najave, prvi ministar, odnosno premijer je nedavno najavio da je moguće da neće biti novca za primjenu proširenog dejstva opšte kolektivnog ugovora. Neki sindikati su već najavili proteste. Kako će se ponašati vaš? Zar evo možemo posle mjesec dana reći da ono što je potpisano i od rukom ministra koji je nama zadužen za pregovore, sindikaltima, da li je moguće da će već za mjesec dana primjena nama predstavljati problem? Ja ću verovati da i dalje verujem u institucije i mislim da je, ako je objavljen u službenom glasniku i nakon 8 dana je stupio na snagu, a primjena od 1. januara, ja sam uveren da će od 1. januara biti i primjenjeno. Zapravo, ako se najava koje ste vi pomenuli i neki sindikati najavili, sigurno ćemo se pridružiti akciji tih sindikata. Nama u kolektivnim ugovorima, mislim na komunalnu delatnost, na sva komunalna preduzeća, da se ispravimo odmah, ne sva, ali većina, primjenjuje tu odredbu i u dosadašnjem radu, odnosno u primjeni kolektivnih ugovora. To znači da od preduzeća do preduzeća idemo, plaćali smo, odnosno poslodavci su isplaćivali topli obrok i regres u nekom nominalnom iznosu koji je se kretao od par hiljada dinara do onoga 20% republičkog prosjeka, što je nama prethodni kolektivni ugovor dao. Naš sindikat ima jedan stav, mislim na Republički odbor sindikata, ja ću ga ovdje zagovarati i na teritoriji Šumadije i kod svih komunalnih preduzeća i kod lokalne samouprave, da ako dođe do neprimjenjivanja ove odredbe, zahtevat ćemo od vlasti, mislim na vladu Republike Srbije, da nam se ta obaveza koje su i primanja, koje imaju tretman primanja, izdvoje iz primanja, da ne budu na teret primanja, na teret zarada, jer nam u komunalnim preduzećima uredbom se vlada, a ne zakonom o radu. To je ono gdje smo mi podneli i predmet Ustavnom sudu za pokretanje ustavnosti i takve odluke koje se kosi sa zakonom o radu. Ja ću samo napomenuti za zakon o radu da je za pravo pregovorima sindikatu i direktoru, pa čak i na nivou mjesec za mjesec o visini zarada. Dok je uredba još iz 2004. godine korigovana memorandum iz 2007. po instrukcijama, evo sad u 2008. godini, limitira naše zarade, odnosno mase zarada na nekom već isplaćenom nivou. Pa zašto, ako je nominalna zarada manja od realne inflacije, zar nije to dovoljno za neke pokretanje inicijative sindikata da to nije u redu? Definitivno mislim da teško u trenutku je shvatiti da će možda doći taj trenutak, ali mislim da smo u pravu i zagovarat ćemo da iznos toplog obroka i regresa u ovom trenutku koji će opteretiti masu, nama zaposlenim u komunalnoj djelatnosti, treba biti izdvojen iz tretmana zarada, znači ne biti oporezovan, nego već biti naknada zarada.